Najradosnejše hristijanske šveto roždestvo Hristovo preslaveli členi sekcije Doma kulturi u Ruskim Keresture, kotri polnej sali publiki podarovali najkraše stihi i koljadi. Šitski sekciji, ktorí špivackí sekciji, oni še prihtujú za tot koncert, odnosno za tot večer, gdje še špivajú špivanky, gdje še špivajú, gdje še vinčuje. Takže dneška думам, že na bini bolo može buť i 200, prek 200 učašníkov. Na kračunskim koncertu še predstavili dzeci zo 4 folklornih grupoh, kvartet harmonikov muzičnej školi, dzecinski hor, hlopska židlova grupa, dzivotska grupa, recitatore i mišani hor Doma kulturi, kotri na koncu jednu špivanku vyvedol až i na bis. Musím pripoznať, že takú sme še i spodzívali, že to može buď vyvolá takú reakciu, pretože najse tak jako šikdujem, že se ponieše tota muzika i to ti imitaciji zvonoch, zvončkoch, najse taký, da poviem, veseli prave u takim kračunskim štimungu. Širšu reportažu z kračunskog koncerta hodni se opatri za štvartog u emisiji Dobri večer Vojvodino.